Ndabasuhuje mwe mwese mukurikiranye Baho TV. Nk'uko bisanzwe Baho TV bagezaho amakuru atandukanye, imyidagaduro, imikino, politiki, ibiganiro bicukumbuye, komedi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Baho TV, amakuru akakugereraho ku gihe. Uyu munsi muri Baho TV twaguteguriye kukubwira ku bantu bamwe 10 batangaje ku isi babayeho, baciye uduhigo bakandikwa mu gitabo cya Guinness Book of World Records. Duhereye ku wa mbere, n'umuntu muremure wabayeho mu mateka y'isi n'ubu akaba agihumeka. Umunyaturukiya Sultan Kosen yaciye agahigo ku isi ku itariki y'umunani z'ukwa kabiri 2011 kuri metero 2 na santimetero 51. Sultan Kosen wavutse 1982 akaba yaraciye agahigo ko kuba umuntu muremure wa mbere ku isi. Ubu yashobora kuba asumba inzu nyinshi zo muri Kigali. Ntitwavuga umuntu muremure ku isi tutavuze umugore mugufi kurusha abandi bose batuye isi. Uyu mugore mugufi kurusha abandi bose ku isi ni umuhindekazi. Amazina ye ni Jyoti Kisanje Amje. Uyu muhindekazi akaba apima santimetero 62. Ashobora kuba arutwa n'ikirenge cy'umuntu muremure ku isi. Yaciye agahigo ku itariki 16 z'ukwa 12 2011. Uyu Jyoti Kisanje Amje akaba ariwe muntu mugufi uri ku isi kugeza ubu ngubu, ukomereje ku muntu ushaje kuruta abandi bose ku isi. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wabaye igihe kinini ku isi. Uyu ni Umufaransakazi Jeanne Louise Carmente, yamaze imyaka 122 ku isi n'iminsi 161. Iyo minsi akaba yarayibayeho hagati y'itariki 21 z'ukwa kabiri 1875. Uyu kandi yaje gupfa ku itariki 4 z'ukwa munani 1997. Ni ukuvuga ngo yari amaze imyaka 122 ku isi. Ikinyejana kirenga yarakirenze ari ku isi. Dukomereje ku wundi muntu utangaje ku isi, umuntu ufite inzara ndende ku isi, umunyamerikakazi Lee Redmond, ku nzara zireshya na metero 8 na santimetero 65. Mu 2008 ukwa kabiri ku itariki 23 nibwo muri Espagne yaciye agahigo kuba ari we muntu ufite inzara ndende ku isi. Byamusabye igihe nawe, dore ko guhera mu 1979 kugeza mu 2008 yari atarabasha guca inzara ze na rimwe cyangwa ngo zigabanukeho. Umuntu ufite izuru rirerire ku isi, Mehmet Öziyarek, umunyaturukiya, ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2010 mu Butaliyani Roma. Uyu Mehmet Öziyarek nibwo bapimye izuru rye bagasanga rifite santimetero 8.8. Dukomereje ku muntu ushobora gufungura umunwa cyane. Uyu ni Umunyangora Francisco Domingo Joaquim. Yafunguye umunwa we ushobora kungana na santimetero 17. Akaba yaraciye agahigo ku itariki 18 z'ukwa gatatu mu 2010. Mu bo dukomereje harimo umugabo watsinze ibitego byinshi muri kariyeri we nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ubu yashobora no kuba birusha amakipe amwe n'amwe ya hano mu Rwanda. Amazina ye Edson Arantes do Nascimento, cyangwa benshi bazi nka Pele. Akaba yaratsinze ibitego 1279. Ibitego yabitsinze hagati y'itariki 7 z'ukwa 9 1956 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwa 10 1977. Mu mikino 1363 yaciye agahigo kuko ari we muntu kugeza na n'ubu watsinze ibitego byinshi ku isi. Reka dukomereze ku muntu ushobora kuba warabyaye impanga nyinshi ku isi zikabaho. Ni ukuvuga ngo umuntu wabyaye abana benshi icyarimwe. Aka gahigo gafitwe n'umunyamerikakazi Nadia Suleiman mu bitaro bya Permanent Medical Center Bellflower muri California ku itariki 26 z'ukwa mbere mu 2009. Uyu Nadia Suleiman abongereza bita Octomom akaba yarabyaye abana 8 icyarimwe bose. Dukomereje
Ku muntu ufite imisatsi miremire kurusha abandi ku isi, ni ukuvuga ngo ufite umusatsi muremure wese kurusha abandi bose ku isi, ni Umushinwakazi Xi Jinping. Ku musatsi ureshya na metero 5 na santimetero 62 ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2004, umusatsi we warapimwe basanga ufite metero 5 na santimetero 62. Nawe ntibyamusabye igihe kitoroshye kugira ngo abigereho, kuko guhera 1973 ku myaka 13 yose kugeza mu 2004 nibwo yabashije kugera kuri ako gahigo ku isi. Dukomereje ku muntu ufite ubwanwa burebure ku isi, uyu mugabo aratangaje, akaba yitwa Ram Singh Chauhan, ku bwanwa bupima na metero 4 na santimetero 29. Ku itariki 4 z'ukwa gatatu mu 2010 ubwanwa bwe bwarapimye usanga bufite metero 4 na santimetero 29. Bakunzi babaho TV, uyu munsi nibyo bintu twari twaguteguriye kuganiraho. Icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi nk'ibi ngibi